Yeah, Ziti Sosha, Emma Vivi. This is your one and the only GP. Israel Matseke School, the Ghetto Professor, General Potaski, King Manamun. Yabona namhlanje sizobona uPuti, uSmanga, noSisi Sibongile. Abazali bakade Rose ke ngwana wa Tshwenya. Hey kuningi Crystal Meat lapha umntwana ulala Malunde. Friday, Saturday, Sunday. Ubuya Monday ukhathela akafuna ukugeza akafuna ukuwasha zitsha akafuna ukucleana room yakhe akafuna ukuwasha impahla zesikolo. Hey kuningi. Alright, asibadleni sibone ukuthi siphuma kanjani namhlanje. Abashwe kiba laba baloyi. Bafaba laba bangibi drugs. Kiba nabaninja. Yasiya. Nna ke nna Sibongile Diale ke nna mo 494 social nguve ko divi ke Mmaruzu ke kwaletse ngwana wa Tshwenya because of ke Tshwenya ke ngwana ke Ruzu o na le 17 years wa tsuba ke drug addict. Ruzu o thomile misbehavior 5 years back has no na le papa ha re boelana so ebile motho leng hore ha accept the relationship yaka and then le the influence from the grandparents tsa hae. Ruzu nana le 14 years re rile here plan hore ntwe re tla ibolela hentse re tla tswa ro ja maybe somewhere and then re ibolele hore motho o batlang mo o sa makala ho so le so once upon a time ho irahala hore ka re ke tlamme kong ne ile late and then ka fetella ko di shopong he ke bua papa mmaka o just bounce and then mmotsa ngwana a explode and then a tshaba ha go sorto ntse re motibisa re khone mo tlhalosetsa. Sanibona njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Njengoba sesifikile nesibizile singaqala ngokubuza ukuthi igama umama ubani? Mina yiMsibongile Diale ngumama ka Rose. Okay baba. Mina nguSimangalisi Dlamini baba ka Rose. Oh. Yeah. NingamaZulu la ekhaya. Nikhuluma isiZulu? Yeah, sikhuluma. Oh, niyakhuluma la ekhaya. I know thina siphuma vele eMoja Love ngwana wa Tshwenya channel 157. Ngokunciphisa isikhathi let's get straight to the point nisibizeleni sipalele ingwana wa Tshwenya because of mina umntwana ukuthi ubhema insangu ubhema ugwayi udla nama drugs uyatshontsha uthengise amabhlompoto nezinto lezi zeminyango lezi nalezi ezivula ama speakers lawa akudala ama bronze nani and then akakulumagi akaclean fanele ukuthi ageze fanele umtshele ukuthi ageze sometimes uyahamba kabuye ulala lapho ubuya some other time kumoshakele mos kakhulu hayi kumoshakele kakhulu mase ihambe yafika na kuyitakamiswa hayi kumoshakele kakhulu iqale nini le problem iqale ngo 5 years back 5 years back yeah 5 years back 5 years back usho ukuthi how many years apema una 5 manje dise wenza 5 aluka bhema inkinga enkulu le hayi inkinga madoda inkinga into ezibhlungu ukuthi last year uke wa dropa esikolweni ayekela azange abhala ama exam wokugcina ngabe manje ucedile drug ahlangana nesikole azihlangane lezo zinto complete i-drug phela is there to steal the young people's future. Yeah. Nabangana abafundayo akabafuni ufuna bona laba bangangena isikolo laba bhema bazobhema nabo ngithi bazokwazi ukufidana lama addiction ayidingi ukuthi siyele esikolweni lento le or sibize ama drug analyst siyayazi siphila nabo abantu ababhemayo siyabazi siyababona inkinga enkulu kakhulu le into ezisubhlungu ukuthi yena umntwana wentombazana mengeke angena isikolo angeke abe nemali achubeka abheme at the end uyithatha imali ukuthi abheme uyaphola la endlini ngathi uqalile ngamablompoto kuyaphela konke la endlini kuyaphela la lendlu le lama ceiling lawa yonke umsebenzi wedrug ngithi benze drug but and manje asimoshela sendisamthanda yena inkinga kabuni ngiyamthanda so yini into eke nayenza nje beside ukubiza thina yini amanyathelo engeke nawathatha mayelana nalesimo lesi
Hambise emakhanselini sambizela ama-social worker last year bekafuna i-rehab yena athi ufuna i-rehab so azange bamthathe because of mncane and then bamreferela ku-mental health idamar isibhedlela lesi ya bamrefera khona so aya khona uhleli ubuye la arayita umntwana amuhla abuyele ekhaleni yakhe ithe after 2 weeks abuyela so yini enika ithemba ukuthi thina uzatshintsha ngathi ngathi siyanibona nisiza abantu so sinebelieve ukuthi hayi ngizoyenza okungcono siyabhilisa themba nje ukuthi hayi angifikile kuzobonakala imihlo kuzoba khona le drug le kuya ngani in this community ibuya kuphi uyazi ayini uyazi nina njengabantu abadala abaphila la what's your take yini enibonayo la in this community esibonayo ngoba ngithi babhema ngokuningi angithi ikase raf sosha kuse sosha ekuraf kakhulu esosha so yini nicabangani ngesosha isosha iraf like ayikho ayinamdladla man ayina future ayina ukuthi mongangena isikolo waceda wasebenza waba unothi thanks God uphumelele into ekho lu enibe isimanga like uphumelele kanjani ucedile madoda awunkosi yami uphurusi ukhona hayi akasondele Rosemary. Sure. Such a piece of a human being. But the dynamite comes with small packages. The younger the body, the bigger the heart. So, who Rosemary? Kena go Zudiale, kena Sosha, go Blockfee. Kena mama, kal papa, kal marumaka. Mama, kal papa, kabang one let's sing when I change up because of kena go Christian mama kabu troko too much. More like often let's get matter as a matter her uncle and then like I could better to go home. Moshagalego. Kalele look mama tracks. Last year, August. Last year? Or before the tracks not to buy, but they go and live quiet. And then we graduate. Dawpora. So kuyo yonke into khona la emhlabeni iyo into obone ngathi ibest ukuthi uyenze. Yeah? Yeah man ngikhuluma nawe man. Yazi mamela la. Is either you choose ukuthi lento sizoyenza rough or sizoyenza smooth. Which one do you choose? Rough or smooth? Smooth. Yeah, singajoyina na siyazwana. Yeah, zangu uzodlala zangu uzoncenga wena la. Yeah, kumele ngabe sibhizi ngezinye izinto. I get the point ngetswenya but ona tso lo reng ka dibono ya tswenya tshwana le ba bushi ke kokotele mamaka. Ho tsamaya ke sa bowe hae. Yeah. You are lost. You are a lost generation. Uhamba nesivunguvungu nje uyafloata. For the fact yoku-admit ukuthi ufuna ukuya rehab, uye rehab ubuye, it shows ukuthi this was not a decision from your heart. You are suffering from peer pressure. You are suffering from the pressure within the community. For the fact yokuthi you are a minor. A minor is a dependent. You still depend on parents. Umncane. Umncane, you have no say. You have no choice. Bakufakile wena kulezi zinto lezi. Bakubonela ukuthi umncane ulahla isite, uyimvevane, uyipari. Bakubhayizisa. Wangena nawe. So, ubhema ini? Ketsuba batshele kwali Crystal mate. You have no future. You think ukutshela nje iqiniso angifuni ukukufihlela. Namhlanje is the last day. It's a day to repent. It's a day to be rehabilitated by force of gravity. By counseling, by social worker, by taking you to rehab. By accepting what we're going to do today, it's either you're going to change or you're going to the breach. It's one of the two.
It's hell or heaven today. This is the last chance. We look for rehab kai. Haiwan. Then what makes you relapse after the rehab? When so yini ukuthi ubuyele futhi ematraxini? I cannot really do that. Yeah, uzohlanya nangenqondo wena. Hayi ingqondo straight. Ngiyabaza amantombazana futhi kubhekwa amantombazana lento le. You reverse amagama whoever. You don't even know what you're saying. Bakhuluma isiChina. You will walk naked. And uRose intenhle unetalent uyacula. Oh madoda. Thana music. So why angayi ku music? Adlalele lapho wire until no music uzuyenzeke. Afunde kodwa kuqala. Isikole sibalulekile kuqala. Manje mamela la sisi. Wena uqalile utshontsha ama-blomboard ngoba you must feed this addiction. Everything that is here is going to disappear. Aware ukuthi yonke into embi iqale ePitori. Nesicwehla ukhumule emathuneni kuqale ePitori. Ukubhema izinto esingazazi amabhodlela ziqale ePitori lezo zinto. You are targeted, you are the victim. Singangena la uhlala khona manje sibone ukuthi iroom yakhe njani. Yeah? Yo. Asibone. Asiye Rose. Umpethu undlulile. Sibone ukuthi umntwana entombazana ulala kuphi, umntwana entombazana uyoshadwa ubani lo mntwana. Undlulile. Mara ke robala ba re ko ke robalang ka mala ke robala mara re Sibona la ulala khona. ha re ya ko rumunya ka ntse ke flash imdanyane but then ka ga ke go ba le ko yona ne ke sna ditlhong tse lentshi. Asiqale sipheke la. Yo. Newashini ayikho eclean engcolile angazi ukuthi eclean engcolile ihlala phi. Kuyafana. Isono lesi. Pheka la wena Rose. Ngeke nje intombazana ibe nje. Angeke intombazana. Ufika ulale kusonje phezulu kwale incwadi. Cha phela khona nezimbungu. Sis. Ha. Hey, tracking yayisaba mos. Ruma ha phela ele so every day unless ke ilwa ke motsoro tshwentsha koloma ke a change dilo tsa mpetho ke mo ho leng hore wa change and then hore a tsoko yona so idichila no so wile umuvile ini ko guest room because of ela idichila. Yazi nenyona ihlala endaweni. Hey, asiphuthe siqala la. We tatatse tsona ka mo kamereng ya gangere di busetse. Yo. Akaphuthe lo mntwana makaphuthe mawuceda ukuphutha ugqoka amateki yazo. Yeah. Oh. Taba ka ke tsube Crystal. I enjoy sharp. Like I can ride go like montolo go ona le dikhala so I end up like mo no ke sina choice. What do you want to be when you grow up? I'm a journalist. You want to be a journalist? So you'll be talking from experience because as a journalist you'll be dealing with the addicts. You'll be dealing with trauma. Abantwana abadlule intweni ezimbi. So ethi uyobe ukhuluma nawe into yaziyo ukuthi nawe uke wabhema iCrystal Mead one day emhlabeni. So when I come back here ngizokuthola uchange. If ngikuthola ungachanganga kuzoyenzakalani? Right. Ngoba ngizobuya revisit umsebenzi wami. It's not about liking or not liking what I do. I do what I have to do. I don't do it because I like it to do it. No, I do it because I have to do it. The same seven's in weight. So, uzoba journalist. Siyabuyela esikolweni. Angithi ufailile awusaya esikolweni. Watsena esikolweni. Yeah, mara isikolo asikopani le drug. Yeah, books don't mix with drugs. Hey, to be ke ba more confident and then like angar ke ba ke shopping ba le se nizing go tsam botlhoko asang go tsam botlhoko ka silbang. You are dangerous to yourself and when amang ubhekile you are suicidal. Uyila abantwana laba abanama tantrums. Into mawuyifuna manje ngendlovu yangena. Mabangakuniki uyaba blackmailer. Ya ngolo ngisibulale. Ningahluleka ngiyi1. Ayisebenzi kanjalo bazohamba emhlabeni uNkulunkulu uzobathatha usale uyi1 wena. Uyibheme yonke lendlu ube ihobo.
khe sihlose sihambe somphanisha. Zokwenza into engithi uyenza ngithi asivumi ngekhanda siyakhuluma. Zokwenza into engithi uyenza ngithi ya manje siyaqala siyasebenza siyasebenzisana ne ufuna ukusiza wena ne umzimba wakho uceda ama-drugs. Yabona njengamanje uzogijima kayi-5 uyobingelela leya camera leya ubuze la kimi ngikubona ukuthi uright. Boss. Boss Rose, Rose, anginaso isikhathi na. Manana. No pain, no remorse. Shona phansi. No pain, no remorse. So. Wa. Oh. Re. The exercise tseo ke di ileng tso lo reng di bile bothata for nna ke tsa ho squat because of ke tsone tseo di lapisang cause moto kona balancang and then e gutlo botlhoko ke ba le loss of balance. 10, let's go. 10. Push. 1, 2, come on. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up. Sprint again from one point to another. See. Move. Yes, ubingelela camera. Buya, Rose. Let's go. Push it. Let's go, Ken. Jump. Yes. Jump. Yes, fast. 1, go. Come on, Rose. Come on. What's the Rose? What's? Chingana. Don't talk about this. Come on. Suguma, Rose. Sugum. Pagam. Yeah. Pagami. Pagami. Up. Yeah. Kwenzakalani? Ulirakhala yini? Kwenzakalani manje? Kwenzakalani? Sowukathele. Nkutlwisa botlhoko ha ke mmona a lla like ke nagana gore maybe o tla change like I wish gore nke ba ile gore o lla so ke bona di-tears tsa hae alle even le ka mo pelong gore ntho e a irang o tlo itlogela. Yazi siyabona amantombazana umuntu uba yintombazana asasemncane sibona i-potential ukuthi yazi umntana ngathi uzokhula kahle uzosenza proud abe yi-teen. How sisabhekile ukuthi lo mntwana uza kahle sibheka ama-hours hlosekalingana nomama wakhe futhi ujampe zonke leza stage. Wajampa nje wadlulela nathi akasaqualify akusaseyintanga yethu nathi. Madoda. Uyangizwa kahle? Ngizwa kahle. Abantwana abanganangqondo abamantombazana ufuna ukukhompyutha nomama wakhe. Umama wakhe makanabantwana abayi-5 naye ufuna ukuba nabantwana abayi-5. Yes. Sekafuna i-boyfriend yakamama wakhe. Hey. You understand? Umcondo ongcolile, umntwana ongakholiswanga kahle. Wena kumele uyoba nendlu yakho akusuku kwakho la kukini la kungenwa ngesikhathi kuyawashwa izitsha kwenza lento le umntwana la. Siyeke inqondo yokuthi thina emakithi senze ngathi izindlu zethu. Angathi abazali bayasikoloda. Ni-threaten abazali la abazali bakho kumele bahlale bathukile. Nini uzobatshela ukuthi khathi linhliseditseng ko lefatsheng. Ufuna ukubayela abantwana abanjalo. Gore nke le santlisa mo lefatsheng. Kanti ama-drugs akusuwe. Good. Case closed. Timer. Uyibonile yonke into igijimile. Ngibonile. Ya ufila kanjani? Ngijabulile ngento eyenzakele namhlanje. Ngiyathemba ukuthi uRose naye ubonile amaphutha wakhe uzowalungisa. Ne? Yeah, ngiyathemba ukuthi ubonile naye amaphutha wakhe. Yena uyazi ukuthi siyamthanda. Yeah. Wena umfiselani, how are you going to maintain this discipline? As committee kuyo ukuthi how are you going to monitor that? Ngizoyenza make sure ukuthi ngiyambheka ukuthi yonke lento ayishilo uyayenza ngempela na. Ngizombheka ukuthi uyayenza lento ayikhulumayo. Going forward, ntho ke tlo etsang ke tlo thoma ka ho fokotsa dichomi so that ke khona nna le nako ya hore ke nne ko hae because of once ke ne tshumtse dintsi ka itse nka se nne ko hae ene hanjange ke itswa ba seng text or something so like ke tlo thoma ka ho fokotsa dichomi tsa ka pele. Umntwana oyiwana ngithi la ekhaya ngicela ukuthi ubenze bebe proud yeso
noma ade sebegavaphile beyisitshenile ukuthi vele ayisekho impilo ngicela ukuthi ushintshe sisi yezwa hayi ukuthi senza lento ngoba sifuna ukubukisa ngawe yezwa sisi siyakuthanda nathi thina siyidelile ukuthi sizosiza abantwana bala eSouth Africa sisi yezwa abafuna usizo kodwa mangabe ungalifuni ngeke usizakala ethi yabona ngikhuluma nawe ubhekele ngaphandle awungizwa vele because ucabanga le ngaphandle angithi kumele ushintshe uyazi ngicela ushintshe sisi yezwa yiwa amagama amokugcina la ukuthi ushintshe ungaqhubeki kwenza lento akade uzenza la ekhaya yezwa yeah today ukuba mayishawela kuba tselimbaka nigel tlhokile tlhong nigel ashamed so like es que boleto I can rate me trabajo so dile tse ke like di and stuff. Okay, Machalaf, Channel 157 wana watshwenya asike sibona abanye phambili ya baningi labantwana izwe liphuphile lekamjokwane kantaba hayi liphuphile liphuphe ngempela sizazama lazama khona bafethu akuna flop akuna wrong sithembe ukuthi uRose uzaba yiRose yangempela. Siyabonga ku production yethu, siyabonga ku channel yethu, siyabonga kuma investors wethu. Basisonke bafethu, we're going to make it happen. Thank you bafethu. Get up. Nako ngwana wa tshwenya ke rata hore ke leboga ka mkholi nthusitseng ka teng and I hope re le tlo khona thusa le bana ba bangwe le bomme ba ba ileng hore ba imetswe go tshwana le nna ma 2000 a re go hisa bima so since wele hona le